Okurjura hari Samson Kasasira umugamirizi wa polisi abo cyange cya Rwezi nagira ngo chikwe kweto iki kikaba yibirasha tunakimuka mushanje 2024 bwa nyuma y'abari kugambwa kuba bari abashoma bebyoma kukwaturwa muri Nkokonjeru nabwo nyuma y'ibintu bwija bya kwaturwa mu store za scrap omukiyanja hamwe na mandero muri Mbara City. Hono mchikwe kwetu nitechimwe polisi basi kwata battery 14 za sola charge mwe mita za mizi 13 na bwa tap bwa mizi 3 nabona kandi abantu aba tubinye mu custody amushango yokushisha ibintu ninga vandalism babeni bakojaho mu situndu cweke butakushana nkabatwe zimwe bakiyanja izindo mutweke bindi amatara amunonga mukore bagatakwaka babeni batembayo bihayo batsizeze abakwasubwa barya polisi nkore yambara bara mu price wa myaka 19 rwamera ma into no myaka 20 hamwe na ndiya match amone wo myaka 17 abakumya stohera kushangwa mu kiyanja omurka mukoze Mbara City North Division ababutwinaha ba store keepers ninga babeni babika store za scrap konka bakama ba store zeze tukaba kwatire konka turiyo ntubaro abantu batwirene batere nduru Mbara City bari kugira ngo etara tuzurkwaka ngo tukata mwezi fake ngo zikafwa konketa rest twatiremu muzikora kureka problem n'abashuma kandi abashuma abaryo muri itwi abatwira cy'abantu hono cyetambira hati ekikiriya aho tugambira hati bari yamshango ya vandalism nane bushuma konka ukubona n'abagambira fire agent twari wa state n'ingaro y'aba government tuhabura abandi nukwitiriza Somadu emyaka 8 omushubuzo muri Mbara hamwe na bino mu gice Edison emyaka 33 na barukuma ha store ya scrap omuntu Mandela akakoba Mbara City South Division Gashoka Fred Turyakera.